So mabantoy manan iti may sapay nga tayo adalan ti surok kada tayo dito at ito di Ephesians chapter 2 iti verse 5 and verse 6. Hallelujah. Amen. Ulit naman, di kaabay mo, mayata data. Amen. Umanay data nga bang riing, ken mang welcome. Amen. Tamo yun na wamisip, wapay nga agsubli-subli ti tao, halang nga gapu kanyak. Gapu kini Lord number 1, nga mamayat ti congregation ni Jai, na iisom da, ag-welcome da kas Jai. So no daw, welcome, mayata da tayo. Nagkapuan nyo nga ikakabsat, kas Jai. Hallelujah! Praise the Lord. Okay, mapa ngayon. Basa. Six. Okay. So magiging tayo dyan. Dito tayo basaan. The King James Translation. Even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace, you are saved. Made us alive. Kung ano ijay, kuha kami di ay. NIV, tatay. So, mas clearer man na ito eh. Verse 6, and has raised us up together. Kaya nasa wala ay pinagungar na tayo. Ana ikuyog kay Jesus. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So dito'y, timaadal nyo dito'y, dadjay reigning in Christ, nga title tayo di anniversary, tuloy kami dahil nga teaching iti the whole Jesus the Good Shepherd Church. Now, iti may pakitak dito'y, dito'y kunana nga, and has raised us up together and made us set together in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Iti believer gamin, di talaga nga nangyari. No na-born again ka, the spirit mo, na-born again, nakipagtugaw kini Jesus, ijay right hand of the Father. Kaya timining na di ay right hand of His power. Kailan makita yun ay? Because, nung anyo makita ha, kayo makapag-reign. Tadyan nagtugaw, iti makanawan ti ama, kaya sa unti nagtugaw, ano ti meaning na di ay? Nagtugaw, nag-rest. Ti may sabay nga nagtugaw, nagturay. Iso nga, tiadalan tayo dito'y, nakipagturay tayo kini Jesus Christ. Okay. So, studyin tayo dito. Mapanak ijay Genesis. Tapno maawatan nyo nga nalaing. No apay kailangan nga maawatan nyo na ito yung message. Ado ti tao. Nga haanda nga mo. Itinagbalbalinanda kini Jesus. Kaya hada mas usar ti authority da. Hada mas usar di power di biyag da. So ano dati sakit da. Oro matak ti demonyo. Agbirok na tinaduma may kararag ka na kwa da. One trust na. Ijay sarili da nga pamati.
Mayat di ay ingkag papriki ni pastor. Pero no kasi nga ta, ti aramidan tayo, kat 1,000 tayon. Kat panay amin siyak ti mangilihans ka na kayo. Awan na mabanugak mapisangak. Mapaksuyanak, no kasjay. So nga ti teaching, maisurwan kayo, takaya yo tagistan, ni di authority yo. Hallelujah! Kitaan nyo ka di, jay pinatik nga ni Jesus, nga natay jay cross, nga inala na ti basbasol ko, inala na mo lang ti basol yo. Oh. No agpakawan kayo ba, siyak ba pa lang mga karadag, wano agdiritso kayo. Oh. Di ba dumawat kayo katibagayo? Salamat Jesus. Tababaan jay daram nga nag-ayos si Kalbaryo, binayadam aming nga basbasol ko. Innalam ti basol ko inlansam, ijay cross. Iso nga, mabalin ko ti mapakawan. Tabinayadamon ti basbasol ko. Amen? Nga mapay nga no sakit. No, mabalin no basol, apay nga no sakit. Katsaan nyo manan nga ko na, the same. Nga inawit mo, ti sakit ko ijay cross. So nga awan sakit ko, ta inawit mo ijay cross. Binayadam ijay cross. Iso nga awan sakit na dito yung bagi, ta sikat na ngala. The same. No bendisyon, oh Lord, na ilunod kay jay cross. Nagbalik ka nga na panglaw, inalam ti lunod, inalam ti kinapanglaw ko jay cross. Iso nga awan kanyak ti kinapanglaw, ta inlansam jay cross, ti lunod ti kinapanglaw. Iso nga blessing, ti insukat mo jay biyag ko. Di ba kasi ay? Karkaro no adan jay result na, hang kayo nga umayon. Nga mabay nga no, as parang na demonyo, dati demonyo nga umayag, bisita. Pastor, the same lang. Oh, mga Diyos in Christ, naabak ni Satanas, ijay cross, iti biyag ko, iso nga in Jesus' name. No kasi lang ti kongregasyon, abo, malaganan mo ti pastor. Da kayon ti apan minister. Pero malaksig lang dahil kurang 5 piman sursuro. Okay, tuloy tayo nga isurwan. Kamda kayo nga, karkaro da kayo nga elder. Agtras kayo, ijay pinatiyo. Hallelujah! Okay, so kailan agadal tayo. Okay, dito biyag tayo originally. Adalan tayo dyan, original light tayo. Tapos na ipakita ka na kayo, apay nga masapol nga baawatan tayo dyan nakipagtugaw tayo ken ni Jesus. So, ay rugi kita Genesis. Genesis chapter 1, verse 26, hingga 28. Okay, basa. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every living thing. Okay, kita nyo at power na aramidak ni tao nga karuprupa tayo. Kaladladawan, ken kas asping, kais iso. Kais iso tayo, kung nanay abot Diyos itata sana inikan iso na ti authority. Ti may isa nga makita yun jay power, authority. Anya ti iturayanda na ito'y daga. Ken amin nga adat to'y daga. Oh, sige. So tuloy. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Okay, dadya iti original nga nakaparswaan tayo. Maulit-ulit na ita. Sige.
created He did. So, Ilocano tayo man. Verse 26. Kalpasan na, kinuna ti Dios, ita aramidan tayo ti tao, umaspindan to kada tayo. Agad kalanglanga tayo ida, iturayan dan to dagiti ikan, dagiti tumataya, kan amin nga animal na amo kan naata, nadakkel kan babasi. Makita, dayjay ko na nga authority. Okay. Tuloy. Iti kasta, pinagswa ti Dios ti tao ang kalanglangana, pinagswanan niya ang lalaki kan babae. Okay. Tuloy. Okay. Kita nyo binindisyonan na ida. So nga ti tao, originally, nabindisyonan. Okay. Tapno maalayo nga dagos, basbasaan tayo pa lang agminsahin ken ka. Kasi dapat magbasa tayo ti scripture, basbasaan pa lang maawatamon ti message na. Okay, sige. Kasta binindisyonan na. Okay, pause. Aganak kayo ti ado. Dati-dati awan ti baog. So na datin may ditoy, kailan makita yo kasta ti original life. Tawan pa'y sakit at the time. Awan ti curse. Amen. O sige, tuloy. Okay, another manandayta, authority. Nabindisyonan at dapat turay na. Okay? Ito ti original nga nakaparswaan tayo. Okay. So, gusto dyan. Chapter 2, verse 7. Ito, iti pa nakakreate na. Ito yung nga na istorya. Okay. English. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breath into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, di Diyos, nangalay di tapok, binukal na nga bagi, at tinikan na iti agong, dyan na nga insangaw. Natin sangaw na ijay? Sangaw ti biyag. Amen. Biyag. Tinadunga pataros, insangaw na ti spirit. Spirit of life. Kailan maawatan nyo dihay? Naggapuan na dadjay nga life, biyag, ngayon kabilay di tao. Naggapuy di unag na. Naggapuy di spirit na. Di unag. So nangalay di biyag na, tin kabil na di tao. Iso nga ti original nga biyag ti tao, life of God. Awatan nyo. Iso nga di binmangon na jay, nagbaling nga kararuan si bibiyag, kay iso na ni Apo Diyos. Tadjay life na, life of God. Ti nature na dadjay nga life, ti kasasaad na, ti klase na, nature of God. Iso nga dan, iso na ti power, ta powerful dyan life. Nasalunat, nabindisyonan, tawan curse, ijay life of God. Powerful, righteous, holy, amen, healthy. Da dumabay, amin da biyag ti Diyos, napnuan ti joy, peace,
Amen. That's the original life of man. Kailan maawatan nyo di? Tapos maawatan nyo, jay Ephesians nga isurok nga diya eh. Tapno mausar tayo dagitoy nga biyag. Makapagbiag tayo ditoy. Amen? Oh, tatang. Tibiyag ti tao jay Genesis nga ditoy 2:7, naggapoy di o nagtidiyos. Taday biyag na binmi nga isuna ti spirit na isuting karganay di tao. So nga na iduma ti biyag ti tao. Nangat nga tungom animal. Tati animal, normal nga angin. Ti tao, Spirit of God. Even angel, nabababa ti life ti angel. Because ti life tayo, life of God. Amen. Dahil ti original. Kumaawatan nyo lang daday makita yung arod nga daday gayam nga biyag ni Apo Diyos nga original isuja in biyag da Adam kini Abe iti sumagmamano nga panawen. Ijay Garden of Eden. Isong awan sakit ijay. Nabibindisyonan da. Naragsak da. Awan sakit da. Kasday di original nga biyag. Nga mabay ngay nga ron, mabaling ako na yo, apay ngay nga ron, nga sakit ta. So nga ron na day, sulsulbaran tayo. So kailan agdengag kayo. So kasi di original life. Chapter 3, ti Genesis, ijay nga na-destroy, nadadaal na jay nga biyag. Verse 1 to 6, Genesis chapter 3. Surutan nyo na gitoy, tapno maawatan nyo. Kay basa. Now the serpent was more crafty than any of the animals the Lord God had made. He said to the woman, the eye is sick, you must not eat from any tree in the garden. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But the eye is sick, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Okay, apay nga datin the middle. Genesis chapter 2 ngamin, adatin bilin ti Diyos si Jai. Mabalin nyo nga mangan ti aming nga bungan ti kayo, malaksid. Ijay bunga nga mangi parang, wano mangi pakaam mo ti good and bad. Oh. Malaksig. Diyukan ka na yun, tanong ka na yung matay kayo. Dati ko na ni Apo Diyos, nasarakan ni Satanas ti gundaway na. Ijay nga bilin ni Satanas nga nasikap, ijay na nga tinaganan ti tao tada di bilin. Apan nan ikarga ijay tao nga kanon na din bagan ni Apo Diyos nga handa nga kanon. Dahil ti sikap ni Satanas. So, nakaala ti gundaway na nga mangpatay kadakwada. You see? Isu nga chapter 3, na dyan, napan na sinulisog isudan. Bagan ba ni Apo Diyos nga ang kayo mga nibungan ti kayo? Yes, kunan di babae. Di mi kanupay sa gidan. Di lakat tamatay kami. Hangka di, mangan kayo, agbaling kayo kas kini Apo Diyos. So ito shortcut nga istorya, nanganda. Idi nanganda, naamuandan ti basol. Ijay nga natinagda, ijay original life, ken pati authority da naabakdan kini Satanas. Dito nangyari. So nga tinakadadaula na Genesis chapter 3. Dajay life. So nga awagan na niyay, nga full of men. Panakatinag ti tao. So nga surok,
Ti matinag, awan ti agpangato. Ada nakita mo natinag kano, nagpangato. Amin nga matinag, agpababa. Isu nga din natinag ti tao, iti original nga biyag na naibaba ti kalidad na. Naibaba di authority na. Naibaba di power na. Naibaba di bendisyon na. Naibaba di biyag na. So nga binmaba, inabak ni Satanas. Naawatan niyo? Dahil tinangyari, so nga tatan, dito'y lubong, dahil problema tayo. Tinangyari ba dyan nga mas grabe, no basaan tayo, siyempre naman ni Apo Diyos, nagbasol dan, naglamlamang dan eh. Tata ko na ni Apo Diyos, ayan nyo. So, da kami dito, naglamlamang kami. Lamo-lamo kami gamin. So, naman ni Apo Diyos, nga nanganday jay bungan ti kayo. Ti shortcut nga istorya manan jay, napan ni jay lalaki. Ni Adan, ti kinatungtong na, apa nga naramid mo na ito'y? Kuna ni Adan, pabasulon na di babae. Ti babae kami ngayon, mo kanak, magana mga anak, nanganak. Napanmanan ni Apo Diyos si jay babae. Kasi ti ag-investigar. Inayong ko lang na ito'y. So nga daw, umay ka na kayo nga first, nga mangibaga, nga mangidarum ti may sa katawa, kayo pa yung agja-judge. Naadal ko din dyan, may paspasubo na mamingsan lagi ti kakasay. Ada diyo mo na, Pastor, kastoy, tinaramid na, kastoy, apo basol amin de kalaban. Si kamat nga pastor, ay unay matetan, sumanaukan. Itata, di mo pala pinayaban dyan na idarum. Ang dito'y piman, ni Apo Diyos, indarum na de, inbaga ni adan di babae. Hanang ako na nga, manta, tiritirin ta de nga babae. Napanpay lang mat. Imbis nga amo na. So, nag-judge kayo, karkaro na tayo, nga believer. Ada umay nga kadwa. Kaso kano, ay iso, itata, binaliktad na ka, inbagang tupay ni kwa. Sika kanuman ng ibaga, imbis nga indanon dagi ka, ninayunam lang. Kakasay ti mang mangyari, so nga do ti magugulong at church. Because saan da mawatan di ay, hanyo kayo kasakasay, ay kasa, tapayaban ta di tayo dardarum mo. Kay kalintaga mo ti sarili na. Kasjay. So, tata, naadal ko na dayan. Aya? Taayaban na. Uray hanon. Tadugab ti ulbud nga indarum na eh. Mamno ayabam, dahito di darum na yung kanya makunam. Hangka di tinangyari dita, kunan mo't piman din ay darum, kastoy, ada jay uleg. Jay uleg inbaga na nga kanek, kinan ko, kunan mo't yung babae. Amen. Kita niyo, ay, jay uleg nga ron. Napanmanan ni Apo Diyos si uleg. Kasta tayo. Ni. Matamaan kayo ta dia eh anyo nga naadal na ita eh. No dati chut ko na chumanchot kamatunan. So ano siya nadadal ko aya? Sige. Tapayaban tayo. Tuloy na yabak. Explain the piman. Tuloy explain da saka balansiin ag judge. O minsan gayam diin muna nga nagdarum tirong. Adote kasi, so nga nakaadalak, dito'y. Amen. So nga no, kayo agdarom, siguradwan niyo. Karon no siyak pagdardaruman niyo. Amen. So naban ni Apo Diyos kaya babae, di ulag ba't? Kung naman ni Apo Diyos, di ulag gaya mo. Di napan di ulag, awan pabasulon di ulagan.
So nga naukuman. Amen. Hallelujah. So mawawatan nyo, no pa'y kasta na inayon de lalaki kin babae. In may lata ti curse dito'y earth. Curse is the ground because of you. Kung nanay di lalaki. Amen. And then di babae, no aganak kamat, manayunan tirigat mo. Okay? Ngam ti curse da jay ulag forever. So ani Satanas na i-curse forever awan salvation nan. Nawatan niyo. Ngam na tayo adapay lang. Takasto din baga ni Apo Diyos, Genesis 3 verse 14. Okay. Kadal tayo. Kailangan gamitin explanation eh. Tapno ma-enlighten tayo. Whew! Amen! 14. Basa. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat grass all the days of your life. All the days of your life. And Satanas, forever, they curse na. So nga, dagidang nga espiritos, curse, ti awag, na ilunod kayo. Handa lang nga na ilunod, patay, lunod pa iti naganda. Okay, verse 15. And I will look and eat for you like a woman, and then you eat of seed and curse. Dahito yan. Nyangay taramidan tayo dyan. You will crush your head, and you will strike his feet. Okay. So makita yo, ag binusurton, ti kapututan ti babae, ken kapututam nga Satanas. Ti question na jay, ada pa kapututan ti babae. Kathanmot nga agputot. Inotyo jay. Awan ti putot ti babae, talalaki ti agputot. Kapututam adan, kasi kuma. Pero, ada kapututan ti babae, nga kabinusor ni Satanas. Ken adamet kapututan ni Satanas. Nya ngay met ti putot nga rod ni Satanas. Sige, na ti kailangan istadiin nyo. Nya ti putot ti babae. Or anya ti anak na. Mawatan nyo kumadi. Ni Jesus. Ti kapututan ti babae, nga ibagbaga na ijay, umaito nga danto ti anak ti babae, nga mangtayat di ulom. Sino di anak ti babae nga dijay? Anak ti babae, anak ti berhin, ni Jesus. So nga ni Jesus Christ lang, ti makaabak kini Satanas. Ngam di kapututan ni Satanas ngay. Isu da jay sinful nature ti tao. Anak ni Satanas diyay. So nga, in short, hindi nagbasol ni Adan, nangala isuna iti nature ni Satan. Jay nature ni Satan, so jay sinful nature, managbasol nga kasasaad. Ken patay ti awag. Or itinaduma pa'y pataros na anak dajay nga sinful nature kini Satanas. Isu nga anak ni Satanas, si sinful nature ti tao. Oh, natal na kayo manan. Ngam kailan maawatan nyo dihay. Isu nga ura niya ikastam. Nga kunam nga agsingpat ka, noaan nga marinyo dajay, hanga masukatan, jay spirit, nga dajay ngayon anak ni Satanas, you are under curse. You are under sin.
you are under the influence of the devil. Because anak na dajay, control na dajay, iman-manage na dajay. Iso nga, ang ka makakas out ti demonyo, no, the sinful nature. Ta anak na dajay, naaabak diyay. Dajay old man. So nga kailangan nga jay old man, nga nangalat tin nature ni Satan, matay. Ijay biyag mo diyay. Matay jay sinful nature. Matay jay anak ni Satanas. Nga kapututan ni Satanas, katimang patay jay anak ti babae nga iso ni Jesus. Nawatan yun. Jay ti kaunag ti gospel. Hallelujah! Ako na tinaduma pang grade 1. Pero ti gospel, manipod ti dikir, ing kana, iti maudi nga biyag mo, haan nga end. Dayta ti story nga never end. Uray college ka, kumati spiritual, you need to know. Amen? So nga ito'y sursurok ka na ito'y, ang basta-basta na ito'y, nga maawatan ti tao, nga haan nga nabornagin. Iso nga, dajay ti kapututan ni Satanas. Nga ti kapututan namanan, ulitan tayo. Sinful nature. Ayan na rin sinful nature. Okay. So anong matay di ay, hawanan ti kontrol kumakat ni Satan ken ka. Amin, tanatayan di anak na. So awan kontrol na kumanken ka eh. Numaawata may. So nga, nung naborn again kan, natayan di anak ni Satanas, the old man is dead, you are now new, anak na kan ti Diyos, so awanan authority na kin ka. So nga kayo pala nga umay kanyak. Use your power rin. Duman-duman saan nga mo nga nataydan, ura may baga-baga, kanta-kantaan tayo. The old man is dead. Oh, mano nga kanta piman yan. The old man is dead. Day anak ni Satanas, nga sinful nature, di inawat mo ni Jesus, pinatay ni Jesus diyay. Inlansana ijay cross. Woo! Hallelujah! Romans chapter 6 verse 6. So nga kailangan awatan ni tao ni Jesus, ta ni Jesus Christ lang makapatay ijay, seed of the devil, serpent seed. Ito wawagan di Bible nga serpent seed. Seed of the devil, the sinful nature, jay espiritu ti tao nga dati nangalat ti nature na kini Satanas so nga natay. So nga never nga masave di ay. Kailangan na ti Savior ni Jesus. So nga pastor kanyo ni Jesus. Tay serek na dadjay new nga spirit ta i-recreate na. Amo yun, nagbalik ka nga new creation. Paru ka nga parswa, awan ti pass mo eh. Awan ti napalabas mo eh. Kaki-create ka nga ron. Tadya spirit mo, nga barbaro, awan ti past life na. Ta new creation. So nga new nga talaga. Ay una yan. So nga hanggang agbibiyag, ijay pass. Okay, sige, basa. For we know that our
Okay. Old self. Tinaduma. King James. So kita nyo, tinala ni Jesus Christ ijay cross. Idinatay ijay cross, tinala na, pati ijay spirit mo, nga nangala tinature na kina Satanas, inala ni Jesus. Isuna ng bayad. Inala na jay sinful nature. Isungan na taimot isuna spiritually jay cross. Binayada na jay sinful nature. Jay putot ni Satanas. Inlan salay jay cross. Pinatay na ijay. Jay ti gospel. So nga for me, I believe, inala na Jesus in sinful nature, inlan sana jay cross, sana inted kanyak, jay barbaro, nga spirit na nga nagungar ken patay. The same kada kayo. Isungat jay putot ni Satanas, nga sinful nature is dead. So awan control na kin ka ni Satan, tahanda kan nga anak da ka ti Diyos. So nga ora yung may agbisita, awan right na kin ka. No amom na ito'y nga truth. Hallelujah. The old man is dead. The connection ni Satan, natayon. Jay under na nga da jay, nga inaabak na, nga spirit, natayon. Ti spirit mo, new. Nagungar kin patay. So the giant. Okay, so nga jay old man is dead. Karag di aming nga born again. Kararagyo kami day. So nga ko nakikararagyo, Lord, ipakawat mo kanyak ti gospel. Kawan mo kanyak ti workout ni Jesus. Para kanyak inala na aming nga basol. Nala na ti lunod. Nala na pati jay sinful nature. Nala na ti sakit. Nala na ti kinapanglaw. Pati impyerno binayada na. Amin nga penalty ti sin. Inala na. So amin nga penalty ti sakit. Tito'y bagi. Inala na. So nga ti bagik. Ken ti bagiyo. Awan right ti sakit. Ngagbalay. Salon at ti adda. Dahil sublina di original. Ha, 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 ha. Dahil ti life ti born again. So nga da kayo nga narigat nga agbalbaliw. Ti kurang yung gamin, knowledge. Revelation knowledge. No, apay nga dapat lang di makigimgimong kung saan nga mababaliwan, han yung nga maawa-awatan na gito'y. So you need to pray. No, maawatam la kuma. Nga haan kan nga old. So nga han mo nga kuna, ni Satanas gamin in may, ni Satanas gamin in may, ni Satanas gamin in may. Han mon nga tatang. So nga awan right na kinkan. Haanda kan nga under. Ta-under da kan ti power of God. So, naawat mo ti power of God, under mon ni Satanas. Ada na di under the power di new life mo. Moyo gamin, supati karakararag ko ure na kayo, karakararagak na kayo. Lord, ilukat mo ti matanda gito yung congregation. Tamaawatan da ti gospel. Maawatan da nga amin nga sinful nature inalam mi jay cross. Inlansam. Ti inlansam ti basol, inlansam pati penalty. So it is done. We are now new. We have now the new life, new health,
new righteousness, new holiness. As jay, tajay holiness tayo idi, panay human kwadagi jay. Ngam tata, jay tunay. Amen! So, subli tayo, last part. Sublihan tayo jay Ephesians. Dapat naawatan nyo? Oh, talaga mabayag ti explanation. So, ano dati ag-explain? Kayo maturog. Ayabaw. Kung mabayag ti preaching na ito. Well, naglakat ag-preach. Kaya uray man 2 minutes no kayat yun. No kay bagahak. Awan kayon, the old. Baro kayon nga barswa. Iso nga naabak ni Satanas. Hada kayo ni ti Diyos. Hada power kada kayo. Kayak di ay. And then nalpas. Kung kasano nga naawatam, no kasano nga nangyari di ay. So nga kailangan ka-explain. Amen. So now, verse 5 and verse 6. Pasaan tayo manan? Ilocano, Ephesians, chapter 2. Ulit. Natay tayo ti Espiritu. Taday old life, natay. Jay under ni Satanas, natay. Jay na ilununod, natay. Jay natinag, natay. Amen. No natay, di ayan tituray ni Satanas, so awan turay na king ka. Kailan maawatan nyo niya eh. Agninervyos ni Satanas. maawatan dan, kung kuna na. maawatan dan, kung kuna na Satanas. Nga tayo ikasta tayo tuyan. Paturugan tayo. Kuna na ba? Isanggir mo iti pusti. Tabaturog. So, anyong itulok. Amen. Okay, receive. Okay, now. Ora na tayo dyan, pinagbiag na tayo. So, dyan na tayo, ulitak manan, dyan na tayo nga sinful nature, hana pinagungar. Sinukatana tinyu. Isungarod nga, dyan daan naglabas. Dyan old. At to'y nagbalin na nga baro. In mighty baro. Baro nga espiritu. Spirit of Christ. Kayan anak, di na born again. Amen. Hana nga alam, jay old, nga anak ni Satanas, sana isarak, sana anak, kat napabaro, ha nga kasday, pinatay na jay old. Sana na, jay spirit na nga nagungar, isumanan, ti ikabil na jay maborn again. So nga sinukatana, so nga nasukatan, jay spirit mo ti barbaro. Nga tagalangitan, adaanan power and authority na bendisyonan. Dahil ako na nangakat, pinagungar nga na ikuyog. Sige, iin tayo. Okay, naisalakan tayo by grace. Verse 6. Di pa nakikaykaysa tayo, panakirelasyon tayo kini Kristo. Yan nangyari. Pinagungar na dyan espiritu tayo. Nga barbaro, kasano? Na dyan nagungar. Nga espiritu na naggapu dyan impyerno. Dinagungar ni Kristo, so na ti first nga na born again. Nga nagungar ti spiritual.
Katya nagungar nga Espiritu na, isuti buming-bingayan tayo amin. So nga naawatam na Jesus, kasla din kasa na Apo Diyos si di Genesis, di isang aon na nga na di life na, nangalay yunag nating kabinay tao. Tatamat, mangala ni Apo Diyos, di Espiritu ni Kristo, ikabil na di puson ti tao. So di barbaro nga Espiritu tata, nga umawag ti ama tatangko. Kene Apo Diyos, natorturay ngam ni Satan dayay, natorturay ngam sakit, tapinarmek na ti impirno dayay, nga spirit nga barbaro. Amen, ulit. Makipagturay tayo ken kuana sa dinno. Dinagtugaw ni Kristo yung makanawan ti Ama, ti Spirit mo nga nga barbaro, nakipagtugaw. Oh. Amen. So nga tinagtugawan ni Kristo, right hand of God's authority. So nga nagipagturay kay di makanawan ti turay ti Dios. Nangat ngato ngem animal. Nangat ngato ngem di naparuswa. Nangat ngato ngem ni Satanas. So ano amum na ita, ay jay kang agi-stand. Ti biyag mo tata, ti spirit ko barbaro, anak ti Dios, awan ti curse, awan ti sakit, awan ti malas, awan ti buwisit, haan nga defeated, tadjay defeated na tay. I am a man of success, or woman of success. Kasday tatan, di confession mo. So ti confess mo nga kanayonan in your spirit, transform mo ijay soul, and in your body. Can they finances mo, material needs mo. Awan ako na di curse. Inala na Jesus sa aming alunod ti biyag ko. Lunod ti material. Lansa namin di cross. Ti blessing ti insublat na. That's my life now. Kaya ti makipagturay. Tugawam di tugaw mo. Amen. Amen. Woo! Hallelujah. No da jay di patyan nyo, jay ti confirm ti anointing. So makita yo, ore agdayaw tayo lang, no? Muyo di ay, may kat lagi di symptoms. Matinag na nagitag, talaw na, tanaabak dan. Tumakder tayo, hallelujah. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord. Kantaan tayo lang, timay sa kanta. Then, receive you right to your word of God. Nagitinto agpa-pray after the service. Madati pa kararagyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Thy grace, salvation so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Hallelujah. Thank you, Lord. Amin na gitang and mighty God. Anbay ka nang receive ka ni Jesus. Pastragan nyo ni Jesus. Ijay puso yung babandi pa nagbabawi ken pamati. Bagayo. Surrender yun jay all nga spirit nga naggapo ken ni Adan nili. Surrender yun jay serpent seed. Ket risuban nyo jay Spirit of Christ. One more time. Bagayo ang mga Diyos, isukok tindaang kabiyag. Awaten ka, O Lord Jesus. Umay ka kanyak, linisan lang. Itinaitoy nga managbasol nga espiritu. Managbasol nga biyag. Kat paruswam kanya, tibaro nga espiritu. Nga natulong. Bagayo na dyan iti Diyos. Thank you, Jesus. Thy great salvation so rich and free. Oh yes, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Surutan natin ito nga prayer. Prayer, iti panagbabawi, ken panang accept ken ni Jesus. Ama nga Diyos, mamatiak ken ni Jesus. Nga isuti anak mo, nga anak iti babae, nga mangpayat, iti ulo ni Satanas, ken mangpatay. Iti kapututan ti uleg at tuyak ama isukok ken katidaan nga biag managbasol nga biag dawate sukatam umay ka kanyak babaan ken ni Jesus tamamatiak nga nataiso na iti cross nga nagungar ti may katlong aldaw ket isuna tayan ti baro nga biag. Ket dawatek ama nga isuna tagturay kaniya ni Jesus Christ nga mangisalakan iti kararwa. Salamat ama nga Dios. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah.